ଏମିତି ହବ। ଆମର ଭସାଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବା ପରେ ସବୁ ସେଟିଂ ହେଇଗଲାଣି ସେଟଅପ ରେଡି ସେଟଅପ କଣ ସିନ୍ଦୁର କଣ ସେ ଯୋଉ ଭାଷା ଆମ ସେ ରେଡି କରିନା ଦେବେ ହେଲା କି ଆମର ସେଟଅପ ରେଡି ଆଉ ସବୁ ପିଲା ବି ରେଡି ଦେଖ କେମିତି ରେଡି ହେଇନ ତୁ ଯାଉନି ରେଡି ହେଇନା ଆମେ ପୁରା ରେଡି ଧନୀ ଭାଇ ଧନୀ ଭାଇ ଆସ ଆସ ରେଡି ଦାଦି ସେ ଲାଗି ଦେଇଛି ଫର ଓଡିଶା ପଡା ଆମର ସେଟଅପ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଟଅପ ରେଡି ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲୁ କରାହଉଛି ଏଇନେ ସାଉଣ୍ଡ ବି ଆସିବ ତାପରେ ହୁଲଷ୍ଟୋଲ ହବ ହୁଲଷ୍ଟୋଲ
सांग माने आमर भसाणी सरीगला एना में चल चल जा रहा है। शीत लग रहा है हमको, ठंडा लग रहा है बहुत। नाची पकड़ू आम पूरा भूई बारी फटे देलु जो कष्ट कहनी। ओ बुढ़ा तो पीड़ा प्रबल कौन जीशु हाँ चलो ठीक अच्छे देखा कल सकाल। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।